Nagatamaga Yesu. Poke. Poke? Poke. Poke. Yamaye. Poke. Uyu muhungu bitera. Umva mani Poke. Itaba mani nkubwiye. Yamaye. Poke. 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 Uyu muhungu agiye yehera. Ndikubibwira papa. Papa. Ibiki cha. Uzi noneho. Ibiki niba Poke adawereye burundu. Ubwo noneho yawe yatorotse akasho yawe. Ngenda kumanza ahantu hose numvaga nta muntu kuma papa. Bisubize uri kuye. Nta kumanza ahantu hose nukuri. Reka. Hishoka we. Bamuzira ngenda. Uzi papa. Uzi none se ntago yapfuye. Yewe nahagwa mbe. Yewe nyamara Poke yapfuye. Ngenda mubuzi. Nako nyumva neza. Hanyuma ati nibishoka aho yaje. Usuni yawe yapfuye. Reka nibishoka. Namubuze nta urimo pe. Utitiye. Ni mama y'Imana. Reka we nagiye nahago mbe. Hawa basubwo nigabwira we. Uranyibwira. Nako nyumva neza nkubwire. Mwemiretse. Iwe papa. Usu Poke ni yaba yapfuye koko. Ntabwo rushoboka ibyo ngibyo. Rudafu ntabwo yancika. Arancika ajya hehe. Mwese. Nta n'umuntu n'umwe uva mu iki cyumba. Genda gifunze kandi nta muntu haba. Ndabicara mwembi. CLARA niba ari nawe wagize uruhare mu gucikishira mbobo mwene Rudafu waje ubonesha. Ibisura Rudafu ngewe uri wo ushaka kuyigumishaho urabona indi sura ya Rudafu tigeze ubona mu bw'abaso. Mugume hano. Mwese nta n'umwe ava muri iyi nzu. Reka n'inzu niyubakiye. Uhava ndabica mwembi. CLARA nawe Rwema niba ari wowe wagize uruhare mu gucikishira muhungu bwero Rudafu uraje umubone by'isura nzi. Warubona isura ndi ya Rudafu kandi wayifunguriye. CLARA nukuri Poke namubuze. Poke yapfuye ni mama. Genda mwibura hano. Uyu urabesha Rwema n'ibishobo. Ngese siniviriye. Muri cyabura. Cyabo cyane Rudafu. Reka. Mugume mwinzu. Oya we. Babarira tujyane menya aho Poke ari nukuri ndabafungirana. Ndakurerera kugufasha. Kaje kandi aho wati. Ko ntazi. Papa. Ndabafungirana aho ngaho. Papa CLARA papa. Reka ngende. Babarira gufungirana mu nzu papa. Usu muri iyi mvura koko. Papa Yesu ubundi muri iyi mvura. Dore yadukingiranye nukuri. Ariko papa koko buriya nawe. Nibose nukuri papa zikiri umwana. Umva CLARA. Sha. Nukuri mbabarire mwana wa mama. Ntago nari nzi ko papa gukubita gutya. Ase uguki papa komeza kwanga Poke koko. Rwema. CLARA. Abarira umbwira. Kuko uravugisha ukuri Poke yahwereye. Nabwiriga nanjye mbizi neza. Ahubwo nuko namuhamagaye ariko ntago yigeze yitaba. Warebye hose uramubura no mu mfuruka z'ikibuti hose koko Poke. Hose je narebe. Ariko rero nabwiriga nanjye mbizi neza. Ahubwo nuko namuhamagaye ariko ntago yigeze yitaba. Neza na cyaje ko marumaye ngo mushyire. Nacyo ndacyasize. Ubwo bwari bwahise bunyuka. CLARA nukuri namushatse hano hose je namubuze. Ahantu hose ntawe wari nukuri kw'Imana. Neza narebye ntawe uhari. Irondeka Rwema. Kandi wumva utuje ntugire ikibazo ntabwo wigeze utuma data nkubiturushye. Ariko hari ikintu kimwe utakoze. Igiki? Ubwari ugiye kumirikira amakosa yose. Ubundi karaga ngo datora akakuza ariko wanze kumva nukuri. Ubundi se mpamvu akomeza gukubita. Reka ijya kujwibura n'ubundi kuva kera ntago wumva. None se Rwema kubera icyo utahamagaye cyane koko. Wenda iyo uhamagara cyane yari kukumva ntawamenya. Nahamagaye. Ubuse wizeye ko atapfuye. None se Rwema kubera icyo utahamagaye cyane koko. Nukuri nahamagaye cyane. Ahubwo nta muntu nigeze numva nukuri. Wenda iyo uhamagara cyane yari kukumva ntawamenya.
ntako ntagize rwose CLARA ni ukuri. ubu se wizeye ko atapfuye? Yaba yanapfuye da, none se ko nahamagaye ahantu hose nkamubura. none se ubwo yaba wowe cyangwa data urumvaga ati twayikizwa n'iki koko? Mbega nawe papa urakuzi uriya mukobwa ariko ntabwo ujya wumva CLARA nawe rwose ibibazo. Ishyano ryaba riguye kandi badutera amabuye natwe kugeza dushizemo umwuka. Reka ntabyo bakora. ariko papa ubundi yafunguriye umuryango kuko tukajyana. Papa se urabona ari hafi? Papa wagiye muri iyi mvura? ubu yafunguye kuko papa. Ko na wangu